Umbebenuka Jabs. Rejectwa ngabantu bonke. Isingathi ogqirha bezilonda bakhe. Kwakuzizinje ezaziletha amanxeba wakhe. Engahoywanga ngabantu abanemali. Engakhathalelwanga. Esitya imvuthuluka. Engakhathalelwanga. Kanti ngelo xesha uSimakade uphekile. Kanti ngelo xesha uSimakade umjongile. Kamfika umufa. Bathatha ubekwe esifubeni sikaba uAbraham. Zosulwa inyembezi zeminyaka. Zahlanja izilonda zeminyaka. Mana kusifa isinana. Sesiyoba kwilizwe ebesebenzela kuso. Lithizwi lenkosi kwaqala kwafika indlala kwisinana. Sanqanda sanqanelwa amanzi. Emhlabeni besindawatya amanzi etephu. Besela amanzi athengwayo. Besingaseli noma intoni. Besingatyi noma intoni. Kodwa mana sekungale sesibona yena uLazaro ekibili kabhotolweni eyoxhaseka kwijeme selemhlenje ya wakhumbula lo wandi amasi kulandawo kuyo kunendlala kulandawo kuyo kunxanekile but Lazaro wandiphamanzi jonga umuntu omathixo akathi wena emhlabeni bungandowo yakho uthi bawubonakala ngeke bangiyakunika lamanzi ingxaki yami inthi iphakathi kwami nawe emhlabeni sihamba nathi alajonga beliphakathi kwehlwempu nesityebi lisahamba nathi isingathi ungakavumi bekhona ijonga elizaba phakathi kwakho nabantu susidonga ngoba lo muntu ingakananto namhlanje uzomdinga kusasa kamba ngiyakunika bawunuka amanzi but idonga walakhambo kwakho zange lakhwendini lakhiwa nguwe ngoba wawunemali wawunento zonke lilo eli libangeli bathi ngakwazi ukufikelela kuwe kona ngamba ngiyakusiza nje ngenxa yedonga eliphakathi kwami nawe angikwazi ukwenzelani sokuthi kawulungelwe izinto abantu abangalungelwanga bashayundile ngoba usazabadinga uthi ohlabelelayo ungambulala uzamdinga ungambulala uzamdinga ide lendlela esihambayo bawumuko maluthi kwasikelela kasikelela ngexesha elodwa kodwa mayisikelela ukusikelela omunye umuntu malizinto zitshona phansi kumi uThixo athi sikhosane mkhumbule ngoba wena wenza okuhle bantwana bakaSikhosana isingathi ungangabi selfish ngaleyo ndlela yenzela abantu izinto senamandla ngoba liyezi ixesha lapho uzawuphelelwa khona ngamandla athi unkothetha idonga idle emthwalweni ngesikhathi usenzela abantu izinto uthi ukuthi uya-investa kuzisikhathi noma izinto zishone phansi wabe utya kuvimba wabe utya kuvimba wabe utya kuvimba phaya apho sihlala khona makhelwane wethu ophukelwa imoto uyagoyebala uyabuya nomama ndihamba babuya bathetha bathi ubuye uthi uthethe nomama wakho sawuthatha abantwana andilwi andiphikisi ubugqibe nabantu ndingutata walapha ngoba ndinothixo ayibongo sethu 1 2 3 masenza lento abakokwabo bayaqala bayavela bayabathatha abantwana kodwa bebengakwazi ukuyenza lento naleyo xaba ayisenzi into oba ngomso singabancedi ngokuthi mayithetha sisezaba nabantwana abazawuhambe bahambe bangabikho phakathi kwethu bayoncedwa ngabanye abazali loo nto yenzayo kodwa le nto idinga uba ube nantoni ube nothixo
Verse 37. Kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithisele ngaye owasithandayo kuba ndeyisekile ukuba nakufa kwinto zonke bazalwane ukhona umuntu osoyisa ngaye kwinto zonke ukhona umuntu osinqoba ngaye kabezela kuba ndeyisekile ukuba nakufa nabomu nazithunywa zezulu nazilawuli naziphathamandla nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asikuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. Bazalwane lelizwi lenkosi akhonanye bawunuka intwena usahlula eluthandweni lenkosi. Baba ke nathi imfihlakalo inye into ebangela basingasuki luthando lukaThixo awulivile akunandaba nabakuthiwa kunakutya akunandaba nabakuthiwa namali ngoba likwenza uthando lukaThixo wonele zizinto nazo athi uPaul mayifundise ebandleni yanela zizinto onazo ingaphokothisa abantu kukumonela athi uYesu sukuhala ngoba nethi kuhale uzatsiba amaqingo kodwa kudingeka abantu abazawuthini abazabonela sisimo ibabulala ngomphokoqo ukuvela ngomphokoqo is fine ibasidla kuno name wesonke ngoba izonke zinamagama ibasidla uno name simphunge nento emnyama iRoyal Boss is fine abanye babe besidla ezonga sikhoqa ngoalbum osasikosela njalo ngokushiyana kwazo wena udlula name akone bhotolo mama kusikhosana kodwa umuntu no name uThixo ukuthambisa ubhleke ngoba udla isonke sinegama ogqiba uqhubele unqumo uThixo kude kufikele ixesha lokuyotya izonke ezinamagama ngesikhathi bawunuka udliswa izonke ezingenamagama uyatreyinwa ngoba uThixo akasebenzi ngomuntu ongatreyinekanga uyophulwa uyakhiwa ngoba ngomso uThixo useza kuthumela abantu abangenanto uzokwazi ukuthi imizamo wami kuyahambeka noba kunje umuntu akaphile ngasonga sonto kwenzela into kungabaphakamela abantu ngivame kusuthi ekhaya kuhle bawunuka into yoba uqale ngenhlupheko kunoba uqale ngenjebo ngoba umuntu oqale ngenjebo ugqibela ngenhlupheko engakwazi ukumelana nento agqibele ngayo ebengazani nayo mana thina siqale ngenhlupheko mase sifike ebhotolweni asisabi namona ngoba siyazi ibhotolo sinika wonke umuntu asibi nangxaki nayo ngoba akade siyiqhelanga asithi izawuphela kufika abanye abantu mayifihlwe besingayiqhelanga nakade hayi mawafihla amafutha awufihli aromathi izawuphela besingasazana nokutya okungena aromathi kakufika abantu bakuthiwa ngokuyokhupha sona ubagalelele ubafafazele ubabrayile into angazange wayitya kuphela uba kuyaphela uThixo uyawenza ngokwenza kwakhe loo nto yenzayo yasenzela uthi ke ndohlulakele izinto zonke kodwa khona impela ungahlula nothando lukaThixo. Amen. Ukukhuleka nawe namhlanje. Ukukhuleka nawe namhlanje.
umqondo seungabazi endleleni uNkulunkulu. Kodwa mfuna namhlanje uzibethe zomelele kuThixo.